Nyuma ya kampuni ya Uthunthhuria mizani kurekia mpomichia ontuko ya warona kona niya seneta Nkarari Cia Uthunthuria na ngavana Kiraitu Murungiari na mbaithatu nende miari mwanya nithirite kiumaira nyuma ya kampuni mwanya nende Cia Uthunthuria kwithira ikirika kia ontwiria BWAO mwerekeri wa mibango ya kiama kia Azimio One Kenya Rutero Romero wakili Mwambi IMANYARA naugite ati nibethirite nende BATUMIIRE milioni 1.6 kubwithia ontwiria BWAO ngwana bariona nende Kiraitu ari iguru Tebo bangi bonde. Wale wanajulikana kampuni kubwa. Itiere ntuko 33 mbere ya kithurano kia mweri wenana pomicho ontwiria ni kumira kire kampuni mwanya Cia Uthunthuria. And the data reporting officer. Pomia mwana bu ni kwamukirwa na njira mwanya ni ya siasa muno bara bakwithira bakiro yereite kithurano neki bamwe bakioneka wetikania nacio na bobangi bakiriana nacio. He who pays the piper Cause the tune. Kuringana na wakiri Mugambi IMANYARA uraniwe mwerekeri wa mibango ya kiama kia Azimio Meru ni ati mpumi itina omakiu ati nikaikwendera rutere rumwe rwa gisiasa. Demonstration ya mantu ya mea ya itakuja nontu awandie eitene yari merina before the general election iko in serious display public confidence nontu wa urato ritete ngugi uria no uriaga mizani mbere matwambirie au na uwe nonete result cia mizani nyingi muno they have been very consistent mithika no number 1 na ingi ciumaga they have been very consistent mithika no number 3 kuringana na mpumi cia kampuni ya mizani iria rukiritwe Jumaine ni ati seneta Nkarari Cia no tongeretie kiri gichunche kia 36 kiriana kawira mwangaza ethira kiwataira 29 kiriana na wengavana Kiraitu Murungi ethira kiwataira 28 Pumi Mugambi IMANYARA uranowe mwandiki munene wa kiama kia basari atiwetikania nacio ni ontu kinyabo ni bethirite bakibutha kia mpumi ciao na ngavana Kiraitu niwe withirite ahitongerakia utwi iturithagia our own independent credible opinion polls actually every 2 weeks to spend 1.8 million kuthithia opinion na tutiririsaga na purpose kuthithia ikenda tumenya ura twa approach siasa inaturi iguru inaturi nthi imbi tumetetwa twindi tumba kuthithia atakenda tugitatia to correct at any rate combined popularity ya kawira mwangaza na mithikari nturi itikinyanya ya Kiraitu the last one indeed Kiraitu ari na 53% no kuigwa baba combined yao yari 46%. Munini wa rais uranowe mutungeria wa kiama kia UDA William Ruto amuna konekawe munini wa Kier Rigathi Gachagua kuringana na mpumi cia IRS muthenya Ruari mpumi cia kampuni ya Infotrack irona ni Dr. William Ruto na Gachagua banyuma mutungeria wa Azimio Raila Odinga na munini wa Kiama Karua na 19 Raila ina chunche kia 49 kiriana. Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Akiari muthenya igoro kaunti ni Isiolo Ruto narianite na mpumi na KUUGA iritumika kumutharia akiwa ati aregani baki ibare mibungi njira ya bomba kwithira bai mutharanio. Tumewashinda na manifesto ati wa sasa wamebaki na mambo mawili peke yake. Wamebaki na opinion polls, fake opinion polls. Wanasema sijui nani yako na kura ngapi, nani yako na kura ngapi, nani yako na percentage ngapi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Isiolo, opinion poll itapiga kura ama nyinyi ndio mtapiga kura? Si nyinyi ndio mtapiga kura? Tariki 9 mweri wenana irani ntuko 33 kume Ruari akenya mona bu nibo bakarita mpumi nja bakethira bagita ndebene no chala mutungeria urabakwenda.